Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra keempat halaman 27. Ada Bude Mutiah, mantan apa ya? Mantan pokoknya deh. Hanya orang yang dia tahu. Ya, silakan dimulai ya. Yang lantang suaranya biar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu dina. Man ahsanu dina. Gitu ya tekanannya. Man ahsanu dina. Jadi Bunda Wanti juga udah bagus, cuma penekanan yang kurang. Penekanan Iya. sama intonasinya. Padahal tahu ya, saya tuh begitu capek hari ini. Tapi tetap aja ada. Jadi jangan karena capek terus jadi gitu. Man Iya. ahsanu dina. Kemudian Zu fadlin azim. Dzu fadlin azim. Kemudian Qalu sami'na wa ata'na. bukan. Qalu qalu sami'na wa ata'na. Ayo lagi. Penekanannya kurang. Qalu sami'na wa ata'na. Bukan. Wa Wa gitu. Kurang tekan. ata'na. Lagi, Wa lagi. ata'na. Qalu qalu sami'na Qalu wa sami'na ata'na. wa ata'na. Iya ya. Kurang penekanannya dilatih ya. Kurang penekanannya aja. Kemudian. Ya. Nahnu lahu muslimun. Tuh. Kalau ini kecepatan. Nah, nulahu Nahnu muslimun. Jangan. Ya, mus. Iya, Pak. ya. Tenang, Nah, tenang, tenang. Dinikmati. iya. Kan sesuatu nih, permen atau duren atau durian atau apapun yang kita makan dinikmati enak. Tiba-tiba ada makanan enak, harganya mahal, langsung ditelan. Emang makanan di mana enaknya? Cuman di mulut sebetulnya kayak durian itu. Udah masuk Iya. perut kadang-kadang orang-orang tertentu yang punya kolesterol, punya darah tinggi dan segala jadi masalah malahan. Iya. Ya, ya. Iya. Nih ya, dengerin baik-baik ya. Jangan keluar dari suaranya ya. Nahnu lahu nahnu lahu muslimun. Jangan muslimun, jangan gitu. Nahnu lahu muslimun. Jangan buru-buru. Nahnu lahu muslimun. Nah, gitu. Bagus. Kemudian. Ma yu'ni anhu malu. Sama. Ya. Sama. Mayugni anu. Mayugni anhu maluh. Ayo. Penekanannya hati-hati. Ma yu'ni Yuk. ma Nih. yu' ma yu'ni anhu malu. Mayur. G-nya yang belum mantap ya. G. Ma yu'. Guru sakit. Ri. Ya. Yuk. Maghrib. Yuk. Ma Yuk. yu'. Ma Mayur ini. yu'. Ma yu'ni anhu malu. Masih ya. Nih kok gini. Mayur ini. Anu malu. Bukan. Nih ya, dengerin Mas. baik. Iya, Pak. Dengerin ya, baik-baik ya. Ya. Nih. Mayurni an nggak ditahan tapi jangan buru-buru an Ya. humaluh ayo ojo ke susu Ma jangan buru-buru. yu'ni anhu malu. Nah begitu ya. Kemudian
wa yahdi bihi katsira. Wa yahdi bihi katsira. Kemudian Ahsani taqwim. ahsani taqwim. Kemudian Mim. mm-mm. Faj'alahum ka'as gitu ya. Ka'asaf, ka'asaf, Ka'asaf. ka'asaf ya. Faj'alahum Faja'alahum ka'asaf. ya. Faja'alahum ka'asaf. Kalau dihentikan, ka'asfin, ka'asaf, pakai isyarah Iya. ya. Faja'alahum ka'asaf. Kemudian Ya'lamu idza bu'sir. ya'lamu idza bu'thir. Ya'lamu idza bu'thir. Jadi hari-hari kalau latih jangan buru-buru ya. Nyantai Iya, aja. Itu biar iya, nanti coba nanti rasakan hasilnya bagus sekali ya. iya. Kemudian Ila yaumi yub'atsun. ila ila yaumi yub'atsun yub'atsun Yub'atsun. yan. Tahsabuhum iqaza. Mana ikodo enak aja. Lihat yang lain. Iqaza. Itu Lihat kalau yang lain. dihentikan Oh iqaza. ikodo ini kan barisnya di atas neng. Kok i a. Astagfirullahaladzim. Allahu Di bawah. Akbar. Astagfirullah. Tahsabuhum iqaza. Mm-mm. Tadi yang tanyain apa? Ya, Tadi yang ditanyain apa? Kau nanya yang apa? itu, yang apabila dihentikan itu fathah tan apa dua fathah dibaca satu apabila dihentikan itu maksudnya. Itu mad iwad. Iya, Mad mati. iwad. Mad iwad dua fatah. Dibaca satu. Jika Apa? dihentikan. Panjangnya sama seperti mad tobi'i. Jadi panjang tapi. Iya. Tah sembuhum. Tah sembuhum. Ayuqaza. Coba diulang lagi. Tahsabuhum aiqaza. Bagus. Kemudian Indah, Bunda. Fal Fal yad'u. ya. Fal yad'una diyah diyah itu ya, Pak. Iya. Fal Jadi yad'una diyah. ini hak kayak gitu kalau dihentikan itu kan jadi pendek. Tapi kalau nggak dihentikan panjang. Nah, dia kalau disambung ya. Kalau Iya, diwasol disambung jadi tetap panjang. Tapi kalau iya, dihentikan jadi pendek. Fal yad'una dia. Fal yad'una dia. Ya. Kan tadi saya bilang iya, sama Bu Anti sama. Kalian tinggal belajar ngelagunya, ngelebek sedikit ya. Tubuh iya, Rehan tuh udah memiliki jiwa manjanya gitu ya. Jadi iya. jadi ngelagu tuh ya gimana sih jadi belagu gitu. Kan orang Iya. yang jalan itu kayak belagu gitu, goyang-goyang gitu ya. Ya beda beda sama orang yang mau manggil manggil dukun beranak. Kan cepet-cepet. Iya. Beda dengan orang yang pengantenan atau ada acara apa kan jalannya juga diatur gitu. Nah goyang ini juga sama ngomongnya diatur-atur nggak cepet-cepet jadi dinikmati. Iya, Pak. Iya. Falyad'una falyad'una dia butia mantan gitu. Ya. Iya, Kemudian, Pak. kemudian Huwa aghna wa aqna. huwa aghna wa aqna huwa Agnes Huwa magfirah au. maghrib Huwa au. agni ya. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Tuh lama-lama bagus suaramu ya. Karena kau udah satu langkah lebih kenceng daripada yang satunya lagi tadi ya. Yang ngajarin kamu kan pinter. Cuman kencengnya kalah ya.
Min Iya, kamu kencengnya udah kenceng ini. Tinggal iya, tinggal suara indahnya dia diambil tuh. Wah, mantep deh. iya. Yuk, min Nanti alf. saya curi, Pak. Mm-mm. Dia- Nanti saya curi suaranya Bunda. Situ. Iya. Ayo terus. Man alfi syahr. Ini yang bikin jelek itu karena aku sering lupa tanda. Jadi fatal salahnya. Coba Man dilihat. alfi syahr. Min. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Gimana? Gimana? Kok nggak Kan ngedar sih, Pak? iya enggak apa-apa kan dilati ya. Iya, Ya, namanya juga. Ya itu ya cuman kebayang nggak ya yang harusnya bener karena salah baris itu fatal salahnya. iya, iya Pak, benar, betul, Padahal cuma betul. baris doang, cuman baris doang. Tapi Iya, bukan 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 hanya Tia mantan ini aja. Tia mantan kafir juga sama, satu lagi sama juga gitu ya. iya Pak. Gitu. Min alfi Ya. syahr. Min alfi syahrin. Dihentikan min alfi syahr. Min, min Min alfi alfi syahr. syahrin. Min alfi Syah- syahrin. Min alfi syahr. Kemudian Kemudian iya, kemudian apa? Terus belum kemudian diganti namanya. sudah di situ Oh, sinyalnya belum telat kali. Ah, lemot berarti. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa sih nggak mendukung banget? oh enggak, Malah, orang di sininya belum diputer. Belum, saya kemudian lupa. Ini tadi jadi malam ini saya lagi capek banget memang karena ya, pulang dari Bunda. pelan-pelan Tapi aja. lagi dia dalam kecapean saya ada bahagia karena Zoom satu lagi jadi gitu loh yang ditunggu-tunggu. Amin, Jadi amin nanti ya kalian Rabbi. kalian silakan ya berlatih di Zoom satunya lagi. Jangan sungkan, jangan ragu di sana. Dan di Iya. situ banyak ya, banyak bawa orang. Tadi Aja tadi dengan saya juga masuk ke 75. bukan 75 tapi nanti yang Yang baru Zoom lagi ya Pak ya? 75 Iya. masih bisa dipakai, cuman itu Iya. putus-putus kalau 45 menit. Kalau yang Oh. satu lagi yang 424 ya, 253 5568. Itu Zoom untuk kalian. Silahkan bersilaturahmi ngaji yang sebanyak-banyaknya. Cari Iya. teman sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Iya. mantan dapat lagi gitu yang lebih baik. Insya Amin. Allah. Ya. Ya. Mudah-mudahan dapat di tempat yang baik-baik. Amin, amin, amin. Ya, silakan Amin. terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaufun How? alaihim. How? Lin, how? Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Nih kalau boleh saya sarankan setelah Iqra 4 ini sebelum 5 ngambil diktat A2 dulu kayak Butia mantan ya, satu lagi ya. Itu kan dia Iya. ngambil ngambil Iqra diktat A2. Karena ini kau sering lupa-lupa ini, lupa baris, lupa tanda, lupa huruf. Ada lin, ada madlin, ada madari sukun, ada matobi. Nanti di situ bagus. Apa Iya, hari Pak. saya nggak belajar Kalau pun di Zoom belajar ada. di Zoom tuh oke, tapi kalau sama Bapak kenapa ya? Ada huruf yang Eh, ketinggalan, yang lupa. ya mungkin ya Gimana? proses ya. Iya, Pak. Proses sama. Bunda Wanti aja kan kadang-kadang suka ada salah-salah sedikit, Iya, suka grogi-grogi. Ya semua lah begitulah. Saya juga iya, dengan iya. guru saya begitu juga, semua Sempurna. begitu ya. Iya, Pak. Ya, Ya, pelan-pelan ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Wala khaufun alaihim. pendek. Wala khaufun alaihim. Wala Wala khaufun khaufun alaihim. Diulang alaihim. lagi. Wala khaufun alaihim. Bagus. Wala khaufun alaihim. Kemudian Walahum yahzanun. walahum yahzanun. Kemudian Wala ya'uduhu hifzuhuma. wala ya'udhuhu hif 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 zuhuma hif zuhuma. Kemudian Wala yuhituna bisyai'in. Dihentikan bisyai' gitu ya Pak ya. syai Wala yuhituna bisyai'
Tapi jangan Bisai. bisai, jangan kain ya, Bisai. bisai, bisai gitu Bisai. aja. Jangan ada Wala yuhituna bisai. wala yuhituna bisyai. Kemudian Ya'lamu ma baina aydiyahum. Aydihim. aidihim, aidihim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Ya'lamu ma baina aydihim. Ai-nya jangan ai, jangan gitu, jangan. Itu Ay, pengaruh ay, kok ngomong Jawa terus tuh. Coba ngomongnya bahasa Indonesia aja. Jadi kan iya, Jawa kan ada sengau-sengaunya. Ai iya, ini aim. Kau kalau ngomong kan ada ang, ya gitu. Coba ngomong bahasa Indonesia. Insya Allah iya, akan iya, Pak berubah Ustaz. ya. Iya, Biasakan. iya, Dan iya, kasihan teman-teman yang lain yang bukan orang Jawa dan bingung gitu iya, ya. iya, Mm. Pak. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma ya'lamu ma baina aydihim. Kemudian Wa'tuni muslimin. nggak boleh gitu. Tuhnya kan panjang. Minya juga. Wa'tuni muslimin. Wa tuni muslimin. Kemudian Wa busyra lil muhsinin. wa busyra lil muh gitu ya. Ya. Lil muhamas wa busyra lil muhsinin. Ayo. Wa busyra lil muhsinin. Hanya mana? Lil muh Eh, lil Wa muh busyra lil muhsinin. lil muh Lil lil mm, muhsinin. iya. Wa Kemudian busyra lil muhsinin. wa busyra lil muhsinin. Kemudian Wa ma nahnu bimustaikinin. wa ma wa ma nahnu bimustaiqinin. Kemudian Izhum alaiha qu'ud. ilhum 'alaiha qu'ud. Kemudian Fasayuh fasayuh bitu a'malakum. fasayuh fasayuh bitu a'malakum. Kemudian Wa kana alaikum raqiba. Wa kana alaikum raqiba. wa kana 'alaikum raqiba. Kemudian Ilaihi marji'ukum jami'a. ilaihi marji'ukum jami'a. Kemudian Iz nada wa huwa makzum. Ilnada wa huwa makzum. Kemudian Hadza shin shin syai'un. shin. Hadza syai'un ajib. Hada syai'un ajib. Kemudian Kanu anhum mu'ridin. kanu kanu anhu mu'ridin. Kemudian
Afrigh alaina sabra. Afril alaina sabra. Kemudian Kemudian lanjut lagi. lanjut lagi. Hmm. Kalau tenang bagus ya. Tenang aja jangan buru-buru. Yuk. Iya. Ba'duna biba'd gitu ya. Ya biba'ad, biba'ad. Ba'd. Ba'duna biba'd. Ba'duna ba'duna biba'ad. Ba'duna biba'ad. Kemudian Iya. Malu ma syi'tum. i'malu i'malu basyi'tum. Kemudian Walaqad ji'tumuna. walaqad ji walaqad ji'tumuna. Kemudian Fi tughyanihim ya'mahun. fi fi ya tuh kayaknya kurang belum mantep kau. Fi Tuh. tughyanihim ya'mahun. Kemudian Diulang lagi apa kemudian? diulang lagi boleh. Kemudiannya nanti. Fitu yanihim ya'mahun. Tugnya belum bagus ya. Tugiem, tugino, tug, Tuh, tug, tug, tuh, tug, tuh, tug. tuh. Maghfirah, maghrib, Maghrib, maghrib ya. maghrib, maghrib, Amal, tuh, tuh, tuh. tuh. Gak apa-apa Saya diucap. merasa udah itu, udah apa? Saya sendiri sudah merasa dapat gitu, tapi kadang yang lain mendengarkan belum dapat ya, Pak. Iya, kadang-kadang kan gitu. Iya, Makanya ada yang menilai. iya, Kemudian, iya. Iza raja'tum ilaihim idza raja'tum ilaihim. Kemudian, fa'akstar tajidalana. fa'ak sarsa fa'ak hamas fa'ak sartajidalana. Ya. Fa'aksar tajidalana. Kemudian Fartaqib yauma ta'si. fartaqib fartaqib yauma ta'ti fartaqib yauma ta'ti. Kemudian Malu ala makanatikum. i'malu ala makanatikum. Kemudian Wala saufa jangan yuhti. wala saw Wala saufa yuhti. wala saw wala sawfa wala sawfa yu'tik wala sawfa yu'tik tik ya. Kemudian Ahmi ahmilu fauqorosi korosi. bukan Ahmilu fauqorosi. bukan ayo gimana Ahmilu fauqorosi. Bukan ya, Pak? ditekan hamzahnya Fauqorosi. gitu milu Ahmilu fauqorosi. ahmilu fauqa ra'si ahmilu fauqa ra'si. Kemudian Milu fauqorosi.
Kemudian wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Pak ahbatonya hak kecil ya. Jangan Iya, ketukar. Man hadada man hak kecil. iya. Ya. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hadada semua kecuali pak ahbato. Ya lagi. Iya. Wa karihu ridwanahu fa'ah yata ebata a'malahu. Pendek. Pak ahbato a'malahum. Lagi. A'malahu. Pendek ya Pak. A'la. Ya. A'malahu. A'malahum. A'malahum. Wa karihu ridwanahu wa Pak. Fa ahbato. oh iya. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Kemudian Fayuh fikum tab fikum tabkhalu wayuh wayukh 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 wayuh wayukhrij. wayuh ya. Saya ulang lagi dari depan Pak. Boleh. Fayuh fikum tabkhalu Jangan buru-buru. Fayuh fikum fayuh fayuh fikum. fayuh fikum tabkhalu wayuh rij'al Itu ya. Fayuh fayuh fikum fayuh fikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Kemudian Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. laqad laqad ka laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Iya, bagus ya, latih-latih. Kemudian yang ini. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. In ata'tumuh. Bentar, Pak. Belum nampak. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Kemudian Wa yaqbiduna aydiyahum. jangan kehidung semua. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Coba diulang lagi. Wa yaqbiduna aydiyahum. Ya. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian Wa ajlib alaihim. wa ajlib alaihim. Kemudian Wa khaylika wa rajilika. wa khailika wa rajilik. Dihentikan. Hentikan ya Pak. Wa khaylika wa rajilik. Wa khailika wa rajilik. Wa khailika wa rajilik. Kemudian Qausaini au adna. qausaini au adna. Kemudian Walaqad ra'ah. walaqad ra'ah. Kemudian Wa an akim wajhak. wa an aqim wajhak wajhak wajhak. Diulang. Wa an aqim wajhak. Hak hak Hak. hamas. Ada hamas ya Pak ya. Dia betul.
Ya, hak. Kemudian, Ya. Bi'ijlin hanid. bi'ijlin, bi'ijlin hanil. Kemudian, Wa huwa yut'imu wa la yut'amu am gitu aja ya Pak kalau dihentikan ya. ya. Iya. Ntar saya ulang lagi Pak. Ya, ulang Wa lagi. huwa yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kemudian, Ij'alu bidha'as eh, ij'alu bidha'atahum. ij'alu bidha'atahum. Kemudian, Udkhulu udkh eh, udkhuluha bisalam. udkhuluha bisalam. Kemudian, Wala taq eh, wala taqum ala qib ala qabrih wala taqum ala qabrih. wala taqum ala qabrih. Kemudian, Fabada abai fabada abi au iyatihim jangan iyatihim. dalnya jangan dibodokin, itu Bu Armi dulu pertama begitu. Wabada bi'au. Jangan, Ya Allah. jangan. Fabada Wabada a. abai. Nah, itu Ya, akan hilang dengan sering ya. ngomong bahasa Jadi Indonesia. tidak, iya Pak, iya Pak. Fabada bi'au iyatin. Yuk, jangan dijawain. Fabada abi au iyatihim iyatihim, ya Pak. Wabada bi'au iyatihim. Kemudian. Khalaqna zawjain. Khalaqna zawjain. Kemudian. Ayo. Ini harus diulang-ulang terus biar pintar. Ya. Iya, iya Pak. Kemudian. Huwa yubdi'u wa ntar belum kelihatan. Huwa yubdi'u wa yu'id. Pendek. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id. Jadi panjang pada disukun. Ya lagi. Iya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id. Panjang. Wa yu'id. Kemudian. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian. Lala bisa fi batni. Lala bisa fi batnih. Gitu. Ya, lala bisa fi batni. Kemudian. Wala muli tamin hum ruba. Ru'b. Neken. Ru'b. Ru'b. Ngadan kayak ngadan sedikit. Ru'b. Ru'b. Wala muli tamin hum ruba. Sampai ini ngomongnya sepet ya. Macam ya kayak si Fahri ngomong. Si Fahri kan baru 2 tahun. Iya Pak. Ya. Ini Iya. wala muli. Wala muli taminhum ru'ba. Ayo, kok bagus sebetulnya. Wala muli taminhum ruba. Hum. Tamin Wala muli taminhum ru'ba. wala muli tamin hum ru'ba. Wala muli taminhum ru'ba. Kemudian
Firaqu baini wa bainik. Pendek. Firaqu Bonya baini. pendek. Bonya pendek. Firaku Firaqu baini baini wa wabaini. bainik. Wabaini. Wabainik. Nik. Langsung nyamber. Wabainik. Wabaini. Wabaini. Wabainik. Nah, latihannya nyentak. Wabaini. Karena kalian itu kan belajarnya telat. Jadi nyambernya kurang. Sebetulnya nggak usah disamber. Cukup gini. Ya. Firaku baini wabainik. Wabainik. Tapi Firaqu bainik wa bainik. kan, makanya dengerin dulu kalau saya ngomong. Iya, Pak. Gak sabar sampai nih. Jadi ya kurangnya kalian itu kurang nyentak. Makanya latihannya disentak-sentak. Firaku baini wa bainik. Wa bainik. Itu latihan Wabainik. coba Wabainik. buat latih. Firaku bainik. Baini dulu. Firaku baini wa bainik. Wa bainik. Wa bainik. Wabainik. Nah, Wabainik. Firaku baini wa bainik. Kemudian Wala tahmil alaina. wala wala tahmil alaina. Kemudian Wala saufa yu'tik. jangan sau. Wala Wala saufa. wala saufa yu'tik. Wala saufa yu'tik. Kemudian Hud. jangan Hud. huda, khud. Jangan diikat, Khud. khud. Ya, khud. Khud biyadika ziksa. Khud biyadika dhiksa. Kemudian Haza buhtanun azim. hadza buhtanun azim. Kemudian Fitur yanihim ya mahun. fitur yanihim ya'mahun. Kemudian Mayur ni anhumaluh. ma yughni anhu maluh. Kemudian Kaidahum fitadlil. kaidahum fi tadlil. Kemudian pinter ya. Sebentar juga pinter. Kayak Mbak Wanti nanti ya. Amin. Sering Insya sering, Allah. sering berlatih ya. Sering Iya, berlatih Pak. banyak Tiap teman di hari sini. masuk Zoom saya, Pak, Ah, sama Mbak bagus. Wanti, Alhamdulillah. Mbak Iya. Rehan, Mbak Nurul, Bagus. iya. Ya. Sama itu Bunda Vina, iya. Ya, Bunda Pina tuh udah pinter juga tuh ya. Iya, Ya, iya, Pak. sekarang. Waida. Wa idza ra'au tijarah. Wa idza ra'au wa idza ra'au tijarah. Kemudian Yamshi ala rijlain. shin. Yamshi Yamshi ala rijlain. Kemudian wa ishaqa wa yaqub. bukan wais sin Wa biasa is wa ishak is wa ishak ishaqa wa yaqub. wa ishaq wa yaqub. Kemudian Hafafnahuma binahl. hafafnahuma binakhal. Kemudian
Wahum la wahum la yas'urun. Nyamber. Wahum la yash'urun. Coba lagi. Wahum la yash'urun. Kemudian Wa akstarhum la ya'lamun. wa ak saruhum bukan wa aksartum. Wa aksaruhum. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Ya laitani lam usrik. ya laitani lam usyrik. Usyrik. Usrik. Usrik. Usyrik. Usrik. Rik. Usrik. Biasa aja. Usyrik. Usrik. Mm. Ya, usrik. Usyrik. Kemudian. Wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. Kemudian. Belum nampak. Belum nampak ya. Nih. Laqad zalamaka. Laqad zolamaka bisu'alinah Nah. jatika Nah. linak. Laqad zolamaka bisu'alinak jatika ila ni'aji. Pendek. Nih aja. Pendek. Ni'aji. Pendek ya. Ya. Lagi. Laqad zolamaka bisu'alinak jatika ila ni'aji. Laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. Nanti kau nikmati ya. Pokoknya begitu. Ya. Kemudian. La hid. Gitu ya Pak? La tu'a. Tu'a. La astagfirullahaladzim. Kira ini kok mati lah. La tu'akhidni bima nasitu wala Panjang. turhiqni. Nasitu. Panjang. Nasitu. Oh ya. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni. Kemudian. Wah, ini yang saya belum dapat katanya Pak. Yang di wa arsalnahu ila itu. Yang di wa ar itu doang. Oh, coba Ya. lagi. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu Jangan buru-buru. Wa arsal. wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Itu bisa ya. Bisa itu. Katanya tadi belum dapat yang di wa Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Coba lagi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au mi'ati alf. Jangan buru-buru. Mi'ati alfin. Mi'ati alfin. Gitu ya Jangan Pak? buru-buru. Iya. Ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Oh, pintar. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin
aw yazidun. Maaf bila belum betul semua, jangan naik dulu ke jilid berikutnya. Maaf. Terima kasih ya. Ini nanti diulang-ulang lagi, boleh langsung ke Iqra 5, tapi ulang-ulang lagi ya dengan Bu Wanti, Bu Rahma. Pokoknya sering ulang. Jangan pernah putus asa untuk ulang dan ulang terus. Kalau udah pintar, cuman suka ada keselip aja. Cara kurangnya latihan. Insya Allah kalau sering latihan nanti lama-lama terbiasa. Ya kayak Bu Wanti tuh lihat. Ya, lama-lama terbiasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.